Rodino stanište, gnezdo na dimnjaku, selo Stopanja. Ovo je predlog za obnovu ovog mesta. Da čujemo malo priče o našim rodama. Ovde u centru Stopanje, pored hrama, nalazila se kotlarnica iz koje se grejala zemljoradnička zadruga Napredak i zdravstvena stanica Stopanja. Kotlarnica je prestala sa grejanjem 2000. godine. Bila je napuštena tako da 2005. godine i srušena. Ostaje samo dimnjak i od tada rode su stigli, pokušaju da na njemu sviju gnezdo, ali otvor širine od 1 metra stvarao im je problem. Uvidevši njihove muke, mladi kafedžija Simidžija popeo se na vrh i postavio žičanu mrežu, tako da su one odmah krenule na posao, napravile su gnezdo. Stopanjci i prolaznici su bili oduševljeni zbog tog veoma retkog događaja. Selo Stopanje je u ravnici, pored reke Srebrnice i Zapadne Morave, što rodama za život odgovara. 20 bara iz kojih je vađen pesak je pravo mesto iz kojih se hrane. Rode, žabama, ribe, gušteri, zmije su njihova omiljena hrana. Čim vide da neko u selu ore traktorom, u kratkom vremenu se nađu na licu mesta i vole da kupe gliste. Ne plaše se od ljudi i može da mi se priđe na 10 metara, ali bliže ne, jer uzleću i napustaju mesto. Rode dolaze u martu, a odlaze u drugoj polovini avgusta. Ako odu ranije, verovatno se sprema oštra zima. Kada dolaze u proleće, prvo stiže rodac, vidi situaciju sa gnezdom, a tek onda za 2-3 dana dolazi ženka i kreće u obnovu svoje kuće za leto. Rode su veliki poklon našem selu. Lete po krovovima, sleću na slemena, u okolini svog gnezda klepću. Ove rode su bele, treba reći da su rode zaštićene zakonom, pare se ženka snese jaja od 2 do 5 komada. Kada se mlade izlegu, a ima ih više, roditelji procenjuju njihovo zdravstveno stanje i sposobnost da li mogu da izdrže put kada krenu na jug i vrše selekciju. Sećam se, pre neku godinu našao sam mladunče koje je ležalo mrtvo pored dimnjaka. Procenjujemo da s njim nešto nije bilo u redu i da su ga roditelji napustili. Rode ulepšavaju naše selo, što ponekad nismo ni svesni toga koje su to ptice. Vraćaju se u Jatu, na jug, put im je dalek i po 12.000 km. Odlaze čak u Južnoafričku republiku, tako da na tom putu nekad imaju neprijatnosti, često i stradaju. Lete na visinama u Jatu u formaciji zmajevog krila kako bi lakše razbili vazdušnu branu. Kada odu u gnezdo, zauzimaju vrapci iz fraka i nešto traže po njemu. Rode možemo često da vidimo u crkvenoj porti. Divan je naš osjećaj kada se vraćaju sa Morave i tu u kasnim popodnevnim časovima imaju utisak kao da smo na aerodromu i pratimo njihovo sletanje na dimnjak. Toliko o našim rodama u Stopanji. Već s nekoliko godina pokrećemo pitanje da se ovaj dimnjak u prostor oko njega uredi. Dovedena je gradska voda, umislili smo da u Radme napravimo česmu sa bazenom i cvećem. Možda je to mnogo, ali da obnovimo dimnjak je moguće. Zbog toga na grubo smo ispisali potrebni materijali i proračunali koliko bi to koštalo. Naravno da oko toga ima posla, ali on može da se izvodi od septembra do sredine marta. U tom drugom letnjem periodu radovi ne smeju da se izvode jer rode dolaze, mogu da ih stvore problemi i da nas napuste, što bi bilo veoma loše. Dodao bi primjer kako smo u porti na drveću danju imali po nekoliko desetina suvova i živjela su nekoliko godina sve dok nismo osvetlili crkvu i onda su one otišle. Nažalost, mi to nismo želili, a nismo ni razmišljali da će da pobegnu od jakih reflektora i svetlosti. Mi smo dali neku specifikaciju za materijale i ostale troškove. Ukupna površina dimnjaka koja bi trebala da se uredi je 54 metra kvadratna. Materijal nam treba lajsne, mrežice, lepak, gvilj, fasadna boja.
da se iznajme skele i rad bi trebalo 12 dnevnica, što bi ukupno iznosilo približno 100.000 dinara. Ja što sam znao, to sam napisao, majstor za ovaj posao daće konačnu reč. Ovaj dopis bit će poslat mesnoj zajednici Stopanja kako bi odbornici razmotrili i vidjeli kako dalje da se radi. Upoznati merodavnu opštinu Trstenik koji treba verovatno da pomognu. Tražiti način finansiranja izvođača radova koji će i dati svoju pravu kalkulaciju i cenu. Eto, dole piše predlog dao Božo Nedić 12.10.2021. godine. Hvala na slušanju.